Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the guy Carolina also go Mr. Post. Got a king link, of course, not the Makatale, Palms, Edanabo Ben Mayengani, Dr. Joe Shirimani Kuala, link at the twins. Cover chain Kataka Makalewa. Yeah, so previously I'm showing if you enter a video, of course I can like the votes, Tale Palms, of course I can vote on Ben Mayengani and also Mr. Post. Unfortunately, video leni endla ku la even delayed because I love ku check ku osungove xana eta wena na. So the issue shishwa elo the shading as you can see kwala maswona ku kundleka yen kwala. So shin disturbing over because I got high gaze from 5 to 9. So issue ku network am I come at all. I come like network am had come during that period the the shading. So ka shin diksela swinene on that side. Network ya famba. So unpromise ku ku laveka ti screenshots kahle kahle hi ti 9 ta February ma yi kumela mhaka leyi. However usungove already a ri ku wineni as you can see ka screenshot lexi xi nga kwalano lexi ni nga xi by 8 a ku ri 8 kwalano hi ti 9 ta February already a ri na 1k as you can see samfira a ri ka 875 so of course la date se di 10 ta February a ka ha ri ixi ngopfu hi update hi swona because a ni already komisini ku a rhangeni already usungove so fika hi cheka life hi kuma ku the results ta ha ri almost the same usungove ile ka 1k samfira ile ka 896 so swi very very clear ku usungove na yena e winini ka the votes ntongo va kha va ri vutisa ka so i the votes ta yena ku votsa na ku let's vote ntsena post yi kona guys yi kona post as you can see la henhla va fika va tsala ku you are voting for 6 April 2024 the twins TTT birthday celebrations in that section ani yi seen ka previous video maybe mako ani yi recorded loko tala maybe that's the issue kan ni endle ka naro aku ve na the errors and there so aku voteliwa swo so which means ku voteliwa yini line up mayikomela mhaka leyiwa however guys already kuna can we say error or ku kombisa ku maybe the votes leti a ti nga na importance because loko hi tlhela ka the votes letiya ta a ku na Ben Mayengani se va ra ranga na Dr. Joe Shirimani loko hi fika hi cheka laniwa hi fika hi kuma ku a ku wine Ben Mayengani the president as you can see a ri na 809 then a ku landzela mani a ku landzela Dr. Joe Shirimani the like as you can see la a yi ri na 156 mara mina no fika ni hlamala guys because phansi va kombisa ku Dr. Joe Shirimani yi ta va yi ri kona as you can see yale na postara kwalano so swi vula ku the votes letiya kahle kahle hi nga conclude ku a ti ri pointless a hi swi vuleni tani ku a ti ri pointless ma yi kumela na mhaka leyi so since already Ben Mayengani the president i confirm ku i ta ri kona le sweswo hi to vheta hi swi teka ku hosi ngove hi nge n'wi voni le hi nge n'wi voni le so mina ni vona ku ri nsele ku kahle point ya ti-votes a ku ri yini if va swi tiva ku already ku ya tekiwa vanhu vo fana vo Ben Mayengani so sure ku ti-votes leti kahle kahle to va useless ti unfair mara guys I think maybe hi ngo cheka ti-votes leti just for fun nje mina la ku vona ku kahle kahle vanhu at the moment va nga va kha va rhandza ti-artistini hi nga swi teka that way as Master T a hi voneni laha a ku votera vo Xamakhombo vo DJ Mumba na vo n'wana Henzo Malaji as you can see a hi voneni ku in terms of this line up vanhu va ti rhandzela vo mani ku wine love ku tela ku tela like love i mani Xamakhombo okay ku tela DJ Mumba ku tela Henzo ku hi decide okay I see and then itala no ku nga na DJ Kashmir Gonde Boy na Nomonde let's see how this went ku wine love like love ku wine man DJ Kashmir okay le do la mo khuzela lam mi nga ma n'wi hleketa na dokodela Bvoro va tirhisana swin'we okay i vutela Gonde Boy ku tela Nomonde hi like I'm shocked ku Nomonde i kume fewer reactions I'm shocked to be honest and then ya henhla leti check-in leti a hi ti tshikini leti la already a hi swoni ku xonge rhangana a ri number 3 and then Samfree yena a ri number 2 okay and then hi ta laniwani leyi it's not really fair ku le ka ri stylist a nga artist leyi a hi tlulini leyi a ni voni yi ri that fair so hi ta la henhla hi ta cheka leyi hala ku na artist la ku na Paparilani ku na Siduwele na Sinampaka ya leyi la na be great because hinkwavo i ti-artist leti ha taku so a hi chekeni hi vona ku lava nga swi nga swambe njhani vanhu va rhandza va mani hi leyi live care like love hi mani Paparilani care i mani Siduwele like i Sinampaka
Is in Nampaka Nashigazo. Maybe people don't know her. Because I think she's also good. Okay, we had the reactions and one of the way too low. Okay. So in overall the votes, guys, I mean, na won importance ya ton unless we've got chala so we couldn't get importance ya ton. But for now, since Dr. Joe Shirimani already fagwin kuruke na iluze the votes ira ansa go tilongo the votes tayo na itlo na don't want artist mga the one kan the so I read swa the votes swo ka three meaningless unless if also ngo bongenisa and the kuri bangenisa also ngo obvious Ben Mayengani xitasuka and the twins even va Ben Mayengani so sweswo kuna 1%. Ngaze nihlana hi 1% guys kuna 0.001% yo swi nga humelela ora Action Mashak wa Faris na youth loko ha ri na nsati wa comrade or girlfriend ya comrade a wu se va na nsati or partner hambi vona va hisa lava va the president or the chief whip or the mayor vavasati va vona hi ma-comrade loko va ya ka ti-January 8 va va siya makaya va famba na vona mara lowa wena ta n'wi kuma a ri kwale a ri ku cinacineni va kha va cincana hi yena ti-comrade ti-CDE timeyara ti kha ti cinca tihuwahuwa hi yena nsati lowu nga wa wena girlfriend ya wena nsati wa ri comrade a hi yena nga tibaku xifuva hi yena wo cheka kwale tshama kona kumani va n'wi cincacince ka ngani hinkwavo va tlhela va byelana ku ri luyani hi n'wi rhungeni n'wi ngheni so and so guys nsati wa ri comrade ku huwa the president na yini nge pfuki tive vavasati va vona va yi tirhalini a va fambi swa ti-January 8 a va fambi yini hinkwaswo sweswo hikuva n'wansati wa ri comrade a hi nsati i nsati wa organization i va ri nsati wa organization hinkwayo va rhungi hinkwavo